Pinipor ko au khanajpi ki perlok waka Mekhalaya Skill Development Society to ka objective ko yung ita o training yam tai konro wa pair ki wa dep he pure wa pair ki wa kamjo la ki wa drop out ki wa mi lat de continue pure yang ki ini yang office yang hadin ke training de le sekawi ke benta kete to ke job recruitment drive ilat konro yo ki attend ki kre wa pair kam cibenta ni kesngi ka khat pratarik benai February arjar arphonru de le ikini ke job recruitment drive nem tai konro wa ki kre man ki wa pair ki wa kre hapo India national kamjo le ki kre ki wa abroad international ki ni ki country ki wa office yang i de tie up ko kam ke Germany kam ke Japan kam ke Singapore kita tok kita kre bagi salary package le ki wa biang nem tai konro yang i stangi salary ka hapo India stangi kam tu haduk khat prahajar san phahajar rupa hajar abroad stangi neduk kende phahajar cilak arlak haduk lelak te keni tok ka kebuksiar wadawan rai chapi ki pai ba kam ton yang ke district lom Kyntiew kam jo yo ke state Mekhalaya Rokawi keni tok ke initiative yang chief minister konat ki sangma ke wada yo jengayo nai bentai konro yang ke state Rokawi